INP Mizo channel atangin hlim takle risel taka inom zel theinan du sakna kan hlana cheu September ni sari ania tun tumpo kan ti thindan pa nga yin Myanmar news kan thlir ho lenga Myanmar chanchin thar kanan ti chu ang hi min hlut saka atop thlenga min lo thlir sak zel turin kanan som ma cheu Ahma saberin NUG sarkarin acting president atana arwat duwala sila chuan People's Resistance War D-Day kan ti mai thin apuang tangei maya chumi thulam kan soima in nimin lama thil khleng then khat kan puan man chia lo tekha kanan puang masalo kange September ni ruk nimin tlaidar level khan Chinland Defence Force CDF tele yo PDF te tangkopin Makui state ne na anin rina so township huam chunga terrorist sipayan kap lea darkar ni chung vel zet anin kapani he indona hian terrorist sipai som ni velan thingei ni in an soya CDF lama tangin mi pariat le yo PDF lama tangin mi pathumin thliaman tuar ngai tu omero an omlo ni in an soi September ni ruk nimin khan ha khale thantlang inkar sipai somriat vel le thantlang CDF te anin kap ve boka terrorist sipai lam mi som panga ayatlem lo an thingei ni in CDF lam chuan an soya CDF lama tangin thi le hliaman omlo lowani Paku region pi khopuya sipai terrorist ten mian that ve thung nimin tlaidar thum le chan ve chhovel khan pi khopuya hian kuyan pain phiu kumsom ni mi le a u ku zolin tet kumsom thum mi te chu terrorist ten zirlai helpol tenena in hnam hnoi ti in an mana an vuak le an soi sakna satawangin ku zolin tet chu ni zandar ret le chan ve vel khan aboral ta ni in an soi mani lama an man tak mi pathum te po an din muna thalo hle ni in an soi bok pi khopuya hian zirlai tenena in hnam hnoi tia an man hi mi pariat an om to a pakhat chu thita ni hi tongduin chi lama boma puak na sa Makui region tongduin chi township le natmau township a September ni sari tukin khan bom voi thumla ya puak nia soini tongduin chi number zale pathumna sipai kema tukin darli le chan vevel khana puaka natmau township a Myanmar Economic Bank kianga terrorist sipai ten security na ya an duty na a tukin darli khan bom voi ni apuak to bok tin zingdar nga khan kalasin khwa an veng lal ina alo puak to bokani tongduin chi lama hetianga boma puak le ta chiam mai hi Vishnu PDF te chuan an malak na ani thu an soi Vishnu PDF te hian thama salama po khan makui thona kiron an lo be to a police station le mundang danga boman ti puak nual to ni D-Day athleng nai ta em kan ti fo kha athleng chhota ni hi September ni sari tukin khan NUG lam chuan resistance war an puang ta photani D-Day hantia wang hian anin do ngal rup tura chuan ngai chuang lovila atul dan danin rampum huapin man la to don tinani chu tukin khan NUG president duwala sila chuan D-Day apuang ta a president duwala sila thu soi tlang pui hetiang hinia nakina athu soi zong kan thiam angin Mizoin kanon soi chun zom don nia Myanmar ma hian sang ni le som ni le pakhat February atang khan sipai council chuan ral thuam ma chuanin thunei na pong lak mai ni lovin ram chung mi puite in le lo aswa samba ka sual takina chathina civil mi te poin an thei dan danin sipai sual te chuan lo do ve a ram chung thilom dan enin sipai council dictatorship hi pai thlak ani theinan NUG chuan September ni sari atangin state emergency People's Resistance War apuang tani chu resistance war chuan rampum puya huama ahun reizong po mipuin thunei nan lak let le thlengani yang atiani tukin chu Myanmar ram chung khopui hranga bazar te an lun hlom khop maya rama boy zual thut don ni an ngai hloma wangin eile in anin dap khol na sa hle ni in an soya Rangoon le Mandalay khopuya bazar te atangin Chin state falam le ha khalam bazar thlengin bazar run pui an nei ani ber
NUG in nationwide resistance a puang chu Hnam Sipai tele PDF ten an lawm hle kan soitak ang khan tukina NUG lamin sipai dawan an puang ta chu kachin Hnam Sipai hote ko kan le Hnam Sipai hrang te chuan an lawm hlea sipai do tur thu chu an thlop hle ti an lan tir hlom kachin independent organization a lieutenant general kuan mo phei chuan Christian te Bible Joshua bung thum changa thu kha la chuakin a social media a post hiala Joshua bung thum changa a khan Joshua mi puite hnena in ti thiang hlim ro naktu ka lalpan injinga thilmak takte ati done ati thu Jericho khopui la tura inbuatsaih na thu kha kan mone ko kan lama MNDAA media da ko kan point horop lian token kan zawaya lungrual taka kan be nani D-Day ti zekin D-Day lem alo siam ve boka tin hetianga NUG lamin sipai do na thupe kan chua hi mean that civil government lampoin an lo lom ti soin an ral thuam nei anga terroriste an do tur thu an chua ve ngal bok mun ranga PDF ten thu chua an siam hlomani mi puiten thei to ka do turin le tuna terrorist council lam tang te po mi puite hne na pakai vat turin an nge na in opna lampo felfai takati an tum thu mindat lamte po hian an soya CDF lampo in mi pui sipayan ni anga sipai in kai hroina dan thataka zom chunga terrorist an do tur thuan chuani tin mi pui lampo in CDF te tan puya terrorist malak tum dan le an chet vel dan report zel turin an sombok hetianga NUG in D-Day ya puan vele makui le miktrila lama sipai thona te po indo na muala lut tur ni om takin an thlok chuak zut mai ni in a muna om te chuan an soi ti DVB chuan soya thona jet fighter somni lai an chuak ngal ni in an soi ani engbergen ti don ti chu kan soi theilo fanga indo na machon turin an in ring ve ngal ani arin om hle hetianga NUG in D-Day ya puan mek lai hian Asian Special Envoy Iriwan Yusufan Khalichung in ka hai ompot se tia arot na chu September ni sari tukin vek khan NCA minglo sign to tu Hnam Sipai hrang tele sipai terrorist council ten an ngai tu a Hnam Sipai hrang atanga in rem na zon na lam PPST an tia an ho tu chuan Asian palai rot na hi tha ati thu alo soi ve boka PPST an ho tu 9 ong min chuan NCA mingan sign laya riat pui tua tang ram dang te poin boina chin felani theinan malak pui se du thu soya in rem na tluan tlinga om theina na man lak mek thu asoi bok tin Asian statement point nga a lo tlin theinan Asian Special Envoy Iriwan Yusuf a local theidan turpo sipai council hian a boi pui ve me kani ti an soi bokani Myanmaram boina hi thlasari chuanga ni ta a boina chin felnan ram chung le ram pona tangin ma an la hlom takna a tun thlengin boina ala fel theilo wani hi tukina NCA le terrorist council lam meeting hi video conference mangati ania hetiang hian Asian malak na hi atha ti in ka ha hirem ti takma se le lama D-Day ya lo in tran tak boxi chuan omzia anei porin om chuang lo boka ani lo vek le D-Day an puang kan ti takna a le lama in ka ha ya lo om chuan D-Day po hian omzia anei lo ve thei bok ko me tanin tari lama in do na thleng chauzel September ni sari tukin khan tanin tari region palo township lama terrorist sipai te le KNU sipai te anin kap le a terrorist lam hi an thinul ni in an soya aza tero an la soi thei mai lo social media account pakhat tanin tari lammi we are everything anti lamin an soi dan chuan tukin khan KNLA le terrorist te hi voi ni ngotanin kap manani NUG lamin D-Day yan puang taboka KNU Brigade 4 lama avoi khatnan anin kap ve ta ani hi sipai lampo anin ren lo sot ta hle mai kan riat angin karen ni state lam indona terrorist sipai anthina sa hleya phum tu tur po an nei lo hiala kong puisira an thal pheng phung maya sipai ruang song bol turin anti du dale an man thin charity group lam an thok chuak ringot tini kha sipai council lampo an zaka om ngai nan reto bik lo
KNIC laminan soidan chuan hetianga mual phau tak le zak takan om hi loiko sipai lalberin indoral reldan at hiam lo lutuk wang ni in sipai council chuan an ngaya an sipai lalber ni khwalo lutuk chumanin an hreng taphotani hetiang deuh hian Sakhain region huam chunga an sipai lalber Major General Tanzin Upo ani khwalawe mai ti in an man ve ta tho ni in ramchung media hrang te chuan an soilom karen ni lama hian indona na sa ti kan soito a sipai thi po an tam lutukani tin Sakhain region a po hian PDF te le terrorist te hi anin kap na sa hle boka an chana chiat ta ka chuan an sipai lal berber ten an tuarta ani berchu September ni sari voin chonudar khatvel khan Rangoon khopui South Dagon Township mong makan ro ta mi hring tel lova demonstration an siam kong an ti nok thian fai tura police ten ma anlak don mek lain bom voin ni apuaka terrorist lam motoran bom chenwalani Sakhain region kalemiu khopuya po voin chhun lai vel takhan bom apuak ve boka bom puaka wanga thi le hliam le in le lo chia omlo ma se terrorist sipai council lamin silayan me puwa wangin civil mi pakhatin silai hliam atuar ni inan soi Karen ni state loiko township huam chunga terrorist sipai ten munan khura wangin voin September ni sari tlaidar thum vel khan terrorist sipai tele KNDF te anin kap tan vele a loiko township huam chunga dopusi khwa sipai zani velan oma ral thuam lian ri anasale hle ni in Karen ni media lam chuan an soihlom KNDF Hnam Sipai te po hian terrorist dictatorship an do mek thu soin mi puilam po thei to palo film khur turin an cha mol maya sipai do tu te ne na tang ho tlat turin mi puyan sombok voina NUG in state emergency apuana wangin terrorist sipai te po in than tho bel vezela chatiang chuan an ni KNDF lampo mun tina PDF te ne na tang kopin man la zel ti an soibok September ni sari tukina NUG president duwala sila thu soikha kan thiam dan angin kanan soi chon sakange terrorist fascist ho tupa minong lana kai roi sipai council pai thlatura president hucha minute sari vel o a thua soi chu hetiang hene Union of Myanmar ram chunga cheng mi pui zong te sang ni le som ni le pakhat February ni khata tang khan minong lana kai roi sipai council chuan mi puin du takan thlankin democracy sarkar thune na chulak sakin dictatorship mangin thune na adinta a chotianga terrorist group in thune na anlak nu chuan ramchung mi puite hi nikhatma hlimni mel kan hungai lo mi puin boina dang siam mi lovin andu na telan tirin demonstration an nei thina chotianga boina dang siam lova demonstration an nei awanga terrorist council in anman zela an khung an ka hlum le case chi hrang an vua an tan tir hun chung zong hi thlariat chung kan luta tuna chuan terrorist sipai te hian veng tina le sakho ina te damdoi in le sikula te sipai an da a civil mi te chu vovin an mana an thata civil mi te thil an ruwa an in le lo an hal sak boka mani mi hring puite chunga ti atana moi lo tak tak terrorist sipai ten crime against humanity anti hi khovel mi te zongin an hrevek to ani mi puite hian tharau lam dan ne in moi takin an en rama an do renga ma se thilom dan enin omzia ani chuan lo wangin terrorist sipai te chu an thei danin an lo do ve ta thina chu wangin NUG chuan ati turani ti hria in Myanmar mi puite nun na le an in le lo veng him tura malak tul din muna ading ta a hetiang hian thua chua ta ani pakhatna September ni sari totally in khadet ni na atang hian sipai dictatorship do turin people's resistance war kan tanta ani he people's resistance war hi mi puite ta ani angein Union of Myanmar ram chunga mi pui zongin minong hlana kai roi sipai terrorist hi kan do vek turani pani na People's Defense Force lamte po in inom na huam chunga terrorist in nga na bante kha lobi tum deu bi kang cheu pathum na
Sipai Council in naruat in opna lama thok tu te zong in na lo ban san vekang cheu chu thupe kani palina PDF te khan civil mi te nun na an in le bungrua te kha in thei to kin lo veng him ula chunglam thupe ngai poimo in PDF sipai te zom tur dan le rai kan zam to kha thattakin lo vong cheu pangana People Security Army te po khan in omna mun thingtlang le khopuya civil mi te in le lo veng him turin ruam man na fel tak na yen ma in la don nia parukna mi puite tuna tang chuan tul mang hleilova khual zinte ti to lovin mani sahim na ngai tu in phim khur takin om ula in mamo eile in le dam doi te po lo dap sa ang cheu tin PDF le an tho puite po thatakin in lo thlo panga in theidan danin in lo tran pui zel don nia sipai terrorist te chet vel dan po PDF te hena khuat lai ma in ril revat thin don nia pasari na tlangram ethnic Hnam Sipai zong te po in menong hlana le terrorist group hi in rem chan dan thevin lo do tlat ula in opnaram kha lo veng him tlatang cheu pariat na sipai opna le an in sarkar na chu mi puilung rual na mangin thia sak ula mi pui sarkar nuai in da zel theinan mi pui tinen in beron chungin mala zelang cheu pakuana sipai terrorist ten an thlem thu ram riveng him tu pol inti BGF te po kha voina tang chuan mi pui lama tangin mi pui te mel ma hi do tan ve ngal to ang cheu somna tun tuma Myanmar revolution hi revolution thiang hlim tak le revolution dik takani remna le mon na kum hlun alo oma Federal Union alo om le theina na revolution ti mak mo ani som pakhat na hetianga thu kan chu tamai hi kanram chung din mun enin thil tul tak ani ta ka wanga ti kan ni a kan then omram Asia continent chunga omram te United Nations le khovel ram tin te hian min riat thiam pui nge yang ti hi kan ring tlatani som pani na tuna tanga people's resistance ein tan ta ka wangen menong lana ngam thlem na ina bum thei athu noya na thok mek sipai te le police te a sarkar na thok zong te voina tang chuan PDF tenen arang theiang bera in bia in PDF tenen loin kop to ang cheu ti chuan NUG Defense Department lama arang theiang berin chanchin in ril ngal bok turani ang som pathum na sipai council noya office kal thin te zong kha voina tang chuan office kal to lo turin film khurna thu kan cha ngal boka cheu som palina tuntum revolution awanga mani in le lo nun na hial chan ta te zong chu ramta na mirin omte ti in ramin a choi moyanga eng tika ma a the ngil le ngai to lovang he people's resistance hi khopui le thingtlang lama aruala kal pui ngal turani mi pui in lungrual na te mangchang kan riat thiam na te fin na le rem riat na kan nei dan ang zel le kan ril rupau khau dan ang zelin he revolution hi arein arei lo theiani thunei na pong lak tu minong hlana le dictatorship hi Myanmar mata nuai bau le thia fel ani a mi pui zong in kan nga fak remna le mon na kan za kan chan tlan tur kan chan vo te kan nei na tur federal democracy kan dinanga Union of Myanmar po hi khovel mit mua alo parvul le ngei donani revolution hi a hlo ting nge yang hatiani voin hi D-Day in tan na ania Myanmaram khopui lian then khatsu demonstration an nei zo nulam chuan mi pui vei wa kan tlem sot le voina Myanmaram chu mun ranga kong zo na mei chia le nu te an thok chuak na sa hleya voina Myanmar demonstration hi chu women's demonstration ati thei hial mai ome ole khati zong kha voin lama chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei chunia kan chanal min hlut saka atop thlenga min clear sakthina wangin kan lo me kan chanal atanga chanchin thar kan ti chu ang hi min lo clear sak zel turin kan som non le buka cheu